yo tukaba turenzera abatwigure omuziki bambi bakagwigura oye kwaseki nye kwaseki ya tozina style wa staboni tozina mazina ga staboni ozine style wa stamina omwana wabandika wamwita yo nobutina muno butakinemu ekidongo nituza kukitera ekirungi bakatuyiste kangamao omwana wa ste kangamao ni watari wa ste kangamao ye rabaretana ba ex raganyo yagashaba yasinda atahe nozina kekisine kiwe nozina kekisine kiwe cyatambura ncyo cyazo mukabira ekijoka nozina kekisine kiwe nozina kekisine kiwe cyatambura ncyo cyazo mukabira nyokurya hazanje tumushango ezinyakoriro mukono yanje tumushango leka nziri yabande reka basheke abo kuba nyencha kareti nkumanya bwashesha buta yes abakutureba nabakira kandi abekumira ari Nkore Media mwe bari munonga kugumana watchinga Nkore Media kandi mwe bari munonga gumana mureba program Ikibozi na MC Mashweko ninyende kuba nkwine mwe bari cyero kwana cyamani kandi umurimo gwo numurungi w'ikikure cyo rakore subscribinga sharinga likinga kandi commentinga habaye no mweshongozo w'urukwenda nenga hene shonga yone y'urukurebe y'urukwenda ngo tugambe ho ninga shari yo kuno wenda kuranga business ibintu za kwa commenting ha video nkegirira asigara ntongera kwatagana bitu muteba kumanya ngo program age abafuteka musente n'abasemanda phone solutions kandi bashangwaho muri mbarra wahingura Centenary Bank BNK room number B037 abono bakuteka musente kandi binese munungi munonga bashubuza urukwende sumuzo kubasa kupanga business yawo yona ninga shina wabana wende sumemo urukwenda kuhindura urukwenda kwa upgradinga nabana bakuhereza esumu kwenda kumanya bukiraho no basafutera namba zabo tera namba ya 0758 28 58 hasagaro beno gamba nabo kandi bongere kuhereza were munonga tugumiza merizoba nabaretera omusheje wa mani uguno mweshongozo wa mani kandi mweshongozo murungi atire nabeshongora music nungi atire nabeshongore beshongore bukwasireyo ebukubaraza kiro ko mukuzina mutakumanya no wabetire no hana za rwankahi na ragankahi ebintu nkebyo kama kira tuamseho asigara tuyengere tugumizemo mesho tukuganira parampara nakwakira sebo ramusaba kutureba haza ninye nakira MC Mashweko azima nashemerwa no kureba today aha Nkore Media amazina mbanyeta Chika Joseph aganago buzare then twazo mu industry Joseph Brown ataho nyine ntondo kuburiza maho tukutandika kababere bakwesire Chika Joseph kandi hatukuza kugahindura kweta Joseph Brown hatebyo kongera ataho kongera hagati ati nore buryo mu munsi wo nine business yeye ushanga side emwe aro side je yaha kandi aruhuniya atgari ngakumumuka kandaga aga Joseph Brown nugo gamwe konka garuma ati nore yito turyo mu ati Joseph then Brown bamwe mbasa kugira ngo kota Brown munonga bwa kino yeta Brown mukade wanje bamweta Brown war Brown na wanogezeho kureba mu image yanje no bunenta Brown munonga konka nore kishani cha Brown na war Brown yes so noni hirizine abo kunda mame wanje nketa Joseph Brown so izizine ryo nto kuruga mukama wanje so Brown ya mame wawe Joseph ne ya tata wawe ne ryanje kenyene Joseph Chika Joseph then Brown ne rya mukade wanje Joseph Brown yes papa Joseph Brown nazarwa nkahe Joseph Brown nazarwa champangaro mukatoma kazo nyonkanye then tino bukomoko bwitu turugabushenyi nkaba relatives kugira ngo tuwazare kika hatekika mburukika cyarondo hukirazi so bafurukira kazo konka nyonkanye kazarwa kazo eje myaka yone nyine myaka yinyine yona muzi kazo
so nicyo kinkwetera omuka Homeland aho kuri tinkwamanya yes watandikira kazo niyo washomere no kazo no nashomire primary yanje primary ukagishomera nkahe Ibare 2 primary school Ibare 2 primary school aho mukatoma then secondary naza St Mary's eriyaho mu Kazo nije nashomeraho na Hawerde na heje yakatete then nagaruka Kazo ahari St Mary's nho namarire Olive ato urukushoma urukutandika ishomero waza Ibare yo kutandika primary 1 izoba rya uri kubanza urukuza ishomero ningashe ruwagira ishomero kashoma embere kakutambura leta izoba ryanje ryo kubanza ndukuza ishomero amazima go notakumanya ngo nizoba nkerabo hauke bintu byona babugumere none reba bayira ati nyomo mukishoma kwanje kutwe tuba turi inkoko baninjanti ninkeci kugenda nkwanshikije cyo kufosinga kwayo nobori inkoko wahuranka muntu nagambira mu radio oyebuza tumazuma ona nanye ndaza mu radio ona nanye ndareba ho muntu akwa aryo akuhostinga abantu already nde chance kire kikansi kategesha nyine mashweko radios ezina yaberohanganisha abantu hona nanye ndaza ho mu radio nindeba ndiyo nizo mu radios televisions ninde niza ho mu televisions kandi umwe bantera TV bantera mu radio mwene tokore no rahanga wenka primary level ketangwi namunonga kwiko mu P7 no manyao no aro kutema kwinjo konka well and good tubaransha zere class yona bwe kiroto cyanye nkajanye no gumiza muni intambuze kiroto mpaka mbweno ko basinga nganta basinga konka kanyije ni nkora position yo kurenga no position y'abantu abanyabwenge Toro mwana ishomero umwana karyo mu ishomero inde yeja tukaturuma abana na batanu nishika kere nko primary 5 umwana kuyizire bigeze batireke test byamugwa master mwanyi go futeka ngo yabo wana na batanu abana na batanu akateka ngo yabo wana na mushanjo abana na batanu tambuza ngo abwaje yajya to gukurigiro kuri amureba kuri hije n'abandi babiri nabo bantu bamusinga nabo bakamba basinga so kunereze primary level mukama wanje nazo mu secondary obo watandikira uko kubasa kumayiminga aboko bwiro bo ninyishika obwiro bo ninyishika ngo ishemere cyaro kumayiminga mu bwiro bwa karoho amabare gaba edikenzo gaba stamina stiarosi hati nyo nkanyemeraho ikintu cyaci kwizuro mu mutwe ushanga ninterama nko ba DJ by then nkani mpura ni nkundo bwa DJ munonga ngukine ni mpura kindyo muto ushanga ni shongoro byeshongoro nkikume nduku byeshongoro mukanwa nteka muri rapping tamuki kome ngo chaka stamina oh na ntamechindi ubwire wo kano leta DJ oha ubwo kale kushanga nizina nkanta karufunere konka kushanga no kunde kintu no mixing utakoma ona okwebuza tukonka kweshongo bayida wari hebintu bitanguye nko kweshongora aro wotaka kitahire mu kintu kitakurumu tokamanya no kuba kubasa kukitandika no basa kwebuza tukonko umuntu we natandika atakuhandike cyeshongoro ukashanga yacandika yacyeshongora abantu ba wari umuntu yamwenya hamunwa akamwenya n'kintu kitanguye nje kugeta a god given ability a talent nubwo kubota jina garahanga wotajine nubwo kweteganisa nurundo kwa kwasa futandika kubora kutwaherezo P7 naheze kunereze primary 7 wajoininga second bro na joininga second by nkarga on primary ndukwija cause senior 1 kajinankira kuno so kuriya karga in primary Werden then agarka Kazo so kuweza nanka erevo wajishoma yaho ukiri kushoma aho eri kwegerera kwa ukawajoiningire ho nanka music ukawatangiye kujoininga industry covid kazamu ntakagire industry konke kiteka te konkanchi no mutima konkanti no kuna kubasa kukikora even no ku recording cyeshongoro cyangwa hi cyeshongoro cyo kubanza
nobasa no kurra tubanange ka nyihe sente zo ku recording eke kandi cyeshongo cyerne kifutanje no mitwaro 15 kikureme covid yazaho ibyo kushoma bya cyankaranya tuye twagarukayo orevo yujuke tukagikoro mikayano orevo twajurwana sayaho sinia ya katano kuna yabe najizam tibyagaruka bya covid aja no kanstamen ko resenti naza hotel mbageta classic hotel natandika kora hotel nafuna experience obundi andi umutecho mumbara ngo murimo gukumpa aninga ze living ngakora sente ngatomuki mu music ndi chef so kora hakayempe experience nore covid katwegese bintu byinji bingi muno muri shongozi yakazo mukwinga ubingi yazo so bwenu babuzabuza byabuzabuza naye go futeka kunarigereka zo direct nija kuno ekeshongoro cyo kubanza bakamba cyetambuye no murungi nangwa Beazina hali nkore median wayizera kakimpereza interview ebintu bitanguye na kwa story yo mu murumbara niyo itwakuzaho itwe aho murumbara nkatere nkankora nyunuka shayitano zicuraho mutahuni nyuno kuzo show karaoke funa platform amuryango kuryo kishashura bataka kumanya no kwanza kumanya akatana ko kwicereza kutaha oyino kishashura amuryango oyino kishashura DJ kuza stage kandi oyino kishashura buri kimwe cyona so na aho mu Kisenya rero baramba kamba jeta Shanta nangwa manager wa Shanta big up on yourself we bari kumbera ona no amusinguzi nkantera hati kandi cyo nyino akisheshe nyino kukera kora aho tera ha na mu restaurant wano jimanye rya aha yes ncera ndukuza kora nkamba ndiyo kuza kuzo mu kiyungoti kacyogo mu mbogotekere ahabwo turo akasheshe oyino kuza koreka kitone oyiciro yino koreka kitone abo kware kibalance enda koreka talent naki bino mayimbi akariyoke oyino kuza kutera bakurebi biza bagamba bamanyira natera bakatwigura baiza kwigura je covid banza utereza mbakapera kayo buri umwe banza cyetegereze yo tukaba turenzera abatwigure umuziki bambi bakagwigura oye kwaseki nyakwaseki ya tozina style wa staboni tozina mazina ga staboni ozine style wa stamina omwana wabandika wamwita yo nobutina mno butakinemu ekidongo nituza kukitera ekirungi bakatuyuste kangamao omwana waste kangamao ni watari waste kangamao ye rabaleta naba ex raganyo yagashaba yasinda atahe bakucheta bakatwigura aho ntonagerire dance hall aho kandi yo ekeshongoro cyawe cyo kubanza waje kikabakerekeha mbwino murungi eshushoreza munanka mu studio bakambageta matcom neyibanda norebe sente konka bakakikunda so kanke mu karidi mukakijya eshikunkureba mpuraje onchira abandi bambire bo twazaje umugara hangareba ni wo murungi wanje aine byona obuna kufuna leba naheza mazima reba umuranga ninte kwa kukutesa ataiso yambwe no murungi I will never lie you my baby yes wakamba chetambu no murungi no kubuza kwaho wakwinspiringire kwijo mu music akaryo omuntu ya inspiringiro kuzo music by then akarege wano hura cyeshongure cyambwe no murungi kandi cyenda kuza munka ka style ya Matt Henry Matt Antmbona by then niyejo rhythm cyo eshikunkureba mpuraje onchira abandi bambire bo twazaje yes na n'umushongozi na Megaton ahabwa dance hall akaine ninya Megaton Ferdemasha mwene ubona ba inspiringere bakaba westerners cause awagomezamo warga rete wakora saucheshongoro ki akuna gerard bakatwigura ataho nazo mu rhythm ya dance hall ingasiraga naza cheshongo kiba kweta endongo y'umwaka yabe ndongo y'umwaka last year cyakwata munonga kandi cyo cyasinga nankejaro bakatwigura abana ba TikTok bakikunda bakisoundinga
twakikora na concert cyatambura mazima cyatambura twakikora concert kora Noria Anabs Garden kora na akaroho barasta chaza nabeshongozi bingi ankore media bakija bat supportinga ahabwa bakatuyigura mwenru noreba buri kintu cyona ari kintu cyo kujya mazime kintu kirki bakatuyigura respect you my man ni uko respect bakatuyigura kikankora sente cyo kureba n'abanywana binyi nabo kumanya nababwa indongo y'umwaka nabakatuyigura kuba tuyigwire abantu bayebuza bakatuyigura tukoreki kare tubatere y'umwaka indongo y'umwaka ya shininga na irya YouTube page no asakuza yo girondeyo akan den ogumwaka gwe ninjana ncyo cyamane cya hatogo mwaka cyo kirekere hatiricyo rukwenda kubuza hwecyo umwaka guntureba music yawo ko generation ngora at least tori nkabeshongoza abana rukushanga ngo na ishongore cyeshongoro ekirakura te ushanga kandi cyaburaburamu agarika leta muke kinde ninga hit kuza kugitunga abawe eraberere beshongoro kabitano mukaga ntureba ngo at least no improvinga burukishoze cyeshongoro ecye kikora kukireta ekinde kije cyankikiraho ekije kijankikiraho so mbishabe kukirakirana tube turi aho wattere ndonge kwasirebura hamwe area streets za Uganda no mbyaro bura hamahoro kutora ari cyeshongwe cyane baceta ekisineke cyeshongoro kibire kindi bura hamahoro kutora cyeshongoro kibire cyeshongoro Joseph Brown nizo bene cyane yata ninza kufite kwa kuronda ndebe ngo weja platform gitwaganira twaganira ibo kikuzurote cyeshongoro eki ukihandikire so nyenda kubanza kutwara mu gishogu kusima abantu aba nyenda kubanza kusima ba fans mwena abakunda music witu wa Burengero Izoba na Uganda music kuna norenko kwa kigamba banzo tereke shongoro bitari kujya tereke shongote omutaka pikingere cyuwaheza futera ukata ikindi endongo y'umwaka kuya shemiza abantu abiyashemiza bingi twagikora na concert bayongero ogipikinga kandi norengo ekigambe ndongo y'umwaka neta kabayo mwezi no ino kusinkinga munonga futekateka munonga kureta brand ekwenda kwingana y'umwaka kandi kwenda gisinga abantu banjera ngo banzo yetereze obwonko bwoko sa artwork oturetere kintu kana production ekwenda zikwenda kwingana n'indongo y'umwaka indongo y'umwaka nabakatuyigura zikazikozwe JKs kandi ate kiseneki kiza cyakorwa instrumental respect instrumental may God bless you JKs may God bless you abuka ba producer aba amazima mbo bashayiningise Jose na nkore media na ba promoters mwe na ba DJs abariomba twata amazima karomwana kajya ngogo mwana namureka naza kuba uwo mugashogwanye ncyakare urahanga bahimigisha so ekiseneki eki cyakamazere birobena ekiseneki cyo arho dance hall girl ari nakora nko mushija mamweta Nando Love ainekesho mbaketa cyana worovu kandi Uganda ni music twena ekikuru no kora ate rukushemeza abantu ahabwa kina batire kiseneki nawo cyotara cyesire nk'ekikawu ninga nk'ekipigi ninga nk'ekicyabaki wakese kiseneki kandi kiseneki nekinte ya seneki nekinte kikutinisa munonga abantu ekiseneki yes ati awaki wakese kiseneki ati ekiseneki nicyo kimwe n'icyo na worovu byona mbitinisa konka ebe bintu ebyo no berembitinisa konka yowe nka no basa kushemeza okurigiro kubikubabiri atanka wali aka million mazimo kakuba nakagera kati koko nkati ka kushesho takasekere tuzakiseneki no bukire kiri dangerous konka ngere kugenda nkitambura muri none nkigera yo nozinaka kisenekiwe kakisenekiwe nozinaka kisenekiwe cyatambura ncyo cyazo mukabira ekijoka nozinaka kisenekiwe kakisenekiwe nozinaka kisenekiwe cyatambura ncyo cyazo mukabira
nyokurya hazanje tumushango ezinyakoriro mukono yanje tumushango leka nzirya abandi reka basheke abo kuba nyencha kareti nkumanya bwashesha buta yo waboyina kawe kerire abo kubebye nseje no khinduka nakwetegereza reka guma noyo reka notambura je kandi okustamburira nkekiseneke no yo kutoreka ngorije kureko okwebuzabuza nkekiseneke norecho nchijara chitayo so kora kasente kawe kore wakora mutwaro iryaho urukumi nubwo kurya urukumi konka waryo osevi namanyoyo abo kuba life age tokamanya bwashesha buta so twinoguma ntunanka music etakutushemeza twenka kureke kushemezaho nawe wa fans ko abo ko shayona no kushuma amadara so mukama wanje mwebare nkore media kureba ikintu mukagera ngo ikintu kiza kutambura mukampereza interview bana batata mwebare tiktokers abariyo mbatambuze kiseneke kishohwire nyamwazyo bati muriyo mucyoreka rukundo omuhabati na channel zone just za YouTube teka mu Joseph Brown usachi no kure kiseneke kikwije mwebare mnonga kandi niyenda kwamanyisa ngo program age harimo abasheje abandi barufiteka musente abari kumanya nkabankore videography nankore photography abo ni bakugambira ngo waboriyo ko ino bugenyi bwawe awine ene birthday awine kwingira kugitwa kufitebwaho ukwanjira ningashi no mukorogo w'abana ene ningashi ene function yona ningashi no ndakuparaningira nka show yawe abo byona nibabasa kubitereza no ndabeshongozi mbwene buri kimwe mbakikuterereza kandi muikereza na mutensa nibashangwa haru kwago plaza murimbarira wano za taxi park ningashi waburabura muno basa kubatera namba yabo ya 0 beberabe na mwenda 00 atsagara yongere kugamba nabo kandi naba super promotions Uganda nibakugambira ngo bakongereremo bukoryo bwingi hati bakuretire cyo bakweta boosting so omweshongozi bwene ryoko ningasho muntu weno ine channel urukwenda kuboostinga channel yawe kuruga muntu omukikari millions na millions z'abantu kandi okatandika kukora akasente niwo karebuka muje ukashanga ngo nobasa kwa uploadinga content konketa kikuteganisa hati niwo kubasa kugira ki wagobamu noza kwekwatira ba super promotions Uganda niwo barabe niwo basa kuboostingira channel yawe kandi niwo katandika kukora akasente ningashi okatera namba yabo ya promoter DM Swaga ubwo nwarije kwa nafuterereza enamba ene ya 0 bibirabana mwenda 00 ahasigara noza kuba nogamba nawe kandi abase kuba nafuterereza cyano yawe na music yawe ningashi ene cyoro kukora cyona ebikwatine na internet mwebare mnonga bitu turukwirira kwendera kandi nabagamba ntomu program nekibozi kandi amazina MC Mashweko ninyenkwene kandi rezo mugenyo twatubaretire no mweta Joseph Brown no twatubaretire baterire kiseneke kimuri kurara no muzina buri kiro akabatera ndongo y'umwaka akabatera bakatwigura so umushija no mushija wa mano gombe nanengira ate noza kusibura abantu batureba kandi oyongere ndo kubere ndo kubagambira bakubasa kwiha music yawe sebo turukugumuzamo turukuhendera okay we bari mazima MC Mashweko rahanga ko mugishe ibintu byo gukora no kutungura ekitone kitu ebitone byitu kurebe kintu karaka kukira kurengwe kintu nko korebere ekiseneki kagera ngo Jose mazima banzo yize kiseneki tubanze tukigambeho cyanjura abantu yes officially bantu batata or tiktokers rahanga bayimigisha mwena social media ba DJ ba MC ruhanga bahemigisha anyenda kutwara kusimuku nko kumurebere kiseneki aro mushija mbamweta Didi Emmanuel na rugomora kuna kampu immediately kuncha uploadingere no manya Didi Emmanuel tata webare kusime kiseneki ba fans banje ba TikTok mwebare kunde kiseneki ruhanga bahembere migisha aba YouTube rahanga bampere migisha nko kungukiragamba nti kabum nimba kunda munonge jeniyo ningira ninka
amani ganje ahungiye hayinkusinzera uri omwe nayi namane okusimba kiseseno aha no za YouTube opressinga mu Joseph Brown ofune Kiseneki na ofuna bakatwigura nebyeshongoro byinji munonga YouTube ya Jose mu requesting ho Kiseneki ne cyawo orareba mugambere abwa kino ntamburira nke Kiseneki kandi okwinjira ngu tokutambura nke Kiseneki nimba kunda munonga ruhanga bampere migisha yaman mwebare munonga kandi imabaro coaching Kore Media nimba janti kora zari Kore Media banzo subscribing munywano wanje kora butaka subscribingire sharinga likinga video gihereze ka like ahasagara obase kugumana otunga ko kusharinga ko kusubscribinga wimato mukade kandi kikuletera kujya kutuku uploadinga video ndijo bakuhereza notification yo kukugamira ngo hazari Kore Media hene video iba uploadingaho kandi oshangana yo wabasa kuba noze yo kagireba bita handi mwebare munonga kandi nimbagambira nimba bakwa bari yoko muri kwenda kuranga business zanyu sagara no kwinumza kwijana muranga nitwe ninga shabara kwenda kusponsoringa program eji ntubakira mwije sponsoringe program eji mwije muranga nitwe business zanyu mureke kukwata umuntu no shangane business nunje ine bintu byamani oriyo mwanya ugorumu konko shanga ngori ya taine ne cyayine konka abo kuranga abantu no bakumanya no bakuhagira atoshanga iwo muntu ine bintu by'abantu barukwenda torukuranga kugira ngo abantu bakumanye bije bakuhagire so mwije muranga nitwe tubamanyisa abantu babahagire mutunja sente mutakagaruka kwetombita no kugira ngo business ziremere ninga business zo gukora kureka rimwe muri sherekire. Alright, ahandi Kore Media feel ankore